masyarakat kompol insan ngadepi pamariksaan satejena pada posang pada ngantos de potosan alaika ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin areh dari cetak sacengkang setete temangalkan kamalo terus aja laki bini pada abengkang kamalo enah iluar alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin. Allah daripada selamat. Amin Allahumma. Secengkang bu are kecetak ke are nih bu. Padahal semangkin kento are kecetak acetak ke are kento 150 juta kilo ke atas bu. Tak begula bon sampean gelek panas teh. Ring bini tidak tak todus kadang nengi hampir roe kok. Benih karo kepaya saya sosonan wae bau loh dari panas nih kan non padahal 150 juta kilo ke atas nih kan gula pun sampai letak kelar todus letak todus gula secengkang di bebete mangalkal di ereng pager apa neraka ibuan tahun enggak bisa apa kang bongkang mulos sampai Siti Aisyah matur ke Rasulullah ya Rasulullah ring bini iya Aisyah maki ring bini abongkang iko abdina iya maki buat nabongkang Aisyah tak todus iki Rasul Aisyah waktu najiya manusia tak mikir apa Aisyah subhanallah dari repot nih kebu tidak tak ingatkan ikan non padahal sampean mau nintar ke lorong nih dek lau dek jajalan si keluar sampean kalau pai tak selebaran pabu dek truk santak pasarungnya kesangu di atas kok tidak makar dari todus nih kiingat ke todus padahal truk raja kan ini keilang todus hilang malu dari repot nih kan non mantaran selamat amin Allahumma amin Allahumma cuma beda orang sesai selamat beda naung yauma la dhilla illa dhilluh tidak ada naung kecuali naung Allah pasera qalbuhu muallakun bil masajid seatena orang panika hubungan ben masjid seneng ke masjid alhamdulillah si abek pikir mun tak pujongi masjid kepikiran mun tak tarawih ke masjid kepikiran sini kan on mun beda masjid tak mari ke nuruk kepikiran dek remayo si Maria ini kan nyaman qalbuhu muallakun bil masajid artinya jak maturan cegan segan si maka luar sombongan senika yang beda ngembo amal lu sa colek nyari soson rokok mun ki beda seket rupiah kelenteran tinggalnya ki pahaman celak takut ikhlas ke iya iko maki 10.000 muntah ikhlas maki 50 mun ikhlas bener tak salah keng abid dia masjid kau jangan ikhlas nih kebeni king tak pas beni pas tak iman non iman king ijek aja ikhlas mun 100 rupiah sih ada si iman nah cari makin jangan aki debuk ikut tinggi tapi saki 1 rupiah keker seng kasih ngalah karo begini mantan qalbuhu muallakun bil masajid atena si hubungan ben masjid seneng ka masjid nika bekal oleh naung khusus dari Allahu laku nang padang mahsyar nih orang repot tak repot bu amin Allahumma beda boleh pasera le sana si beca adzikir ka Gusti Allah nika bekal oleh naung khusus lain apa nak tidak kan tahu waktu menikah mah ada angin tak ada nih kak mungkin kan ki banyak angin kak bungkan banyak aing ada aing nih kak bu tak ada kan mila berdereng wali kok saya mimpi seta mimpi seta lagi amat lah depak
Pak Bu posang abuk pelukak luar biasa. Pak Bu ketemu benak kanak gini Bu neku aing 2 gelas cong minta jadi wali sami petan di anak sering wali ini cong boh ini nembian nih boh siapa ngemboi mak benembu nih ini kan tongan di demak tongan di dembu saya sampean ya engkau di anak ya engkau tandi bini tandi anak boh mun tandi anak mati gini tandi ini ke sampean bulan di kanan orang si mati gini ngambil nama benembu iko oh paha cereng kapan ngiding paha cereng sering wali ini abini iko teruan di anak mati gigi nih kan mau anak mati gigi ini langsung suarga Bu haddam ke sewildan jadi suarga ngambil suara aing ke 2 gelas tong ebeng kamak segelas kambu segelas kapan minum tak luka selanjung Bu aing suarga guys ya mentan di anak mati gigi ini rogi keng tak ada sebah nyuon ada takut kabeh ini takut kan milih debuin beda orang habis kaki berbau lambok teng putuh mending botol nyonaing barokah saya anak kering dia anak mati beda berapa 2 itu orang tong itu anak mati 2 ki kurang setong itu boh berapa maka akhirnya itu anak lah 2 si mati ki kurang setong agak ki sang kamir ngomir Bu kurang setong king baca nikmat tay soalnya kita penega Bu nikmat tak alhamdulillah ibuan tahun neng mahsyar nih kan mari di mahsyar Bu sampai neng kafe aja reng Bu pangeran nih kok kortuli potos mahsyar dan gula ridho maki onta lagi ke neraka pangeran nih kok Allah dari rep mundang Islam dan Bu tak sampai sapeneka keng posang Bu mari peneka potos bi Allah iki pas ngale ka mahsyar ngale ka teteh terus mangkat kopiah tabuyun saya ketemu ben anak masar kurang lain boleh pun Bu lain boleh terus nabui benurudin nabui letak ketemu boleh depak ke terminal si terakhir ikento teteh ngateng neraka koncone timur guys ika ya polong gule ben sampean anak ben kompoi apolong anak ben Bu apolong anak ben mak apolong bini ben laki apolong mak kai ben kompoi apolong neng kaito benurudin apolong boleh iki insyaallah leuih waktu kadin to Bu matau penduduk silake matau penduduk le alhamdulillah tang paspor pote al jannah swarga si bini datang alhamdulillah Kak al jannah swarga bini swarga sekali anak datang alhamdulillah Pak swarga paspor swarga ya rombongan kompoi swarga nikah lah kasih kabar lo Bu amin Allahumma rombongan Masya Allah mantiran siapa nikah amin Allahumma tapi beda nih kan non mantiran selamat laki pas pura pote al jannah dateng bini palang Pak kita tak paring bicorong palang Pak apa tang paspor merah nyaman neraka Pak teke Pak engkau menyubungan neraka Pak marah tolongin ke Allah laporakin kok ke Allah Pak masa tak ingat jengkok bini kaki Pak engkau saya latinin kaki engkau sisanya sasar kaki Pak marah engkau bela lagi ke Gusti Allah apa ya ada nih Pak masa tak ke kaki kok itu noin ngapo ya gere Pak dia remaja bener laki non engkau beniking tak niserlek bahwa kaki tang bini cek tang bini beniking tak ingat cek kaki tang bini ben saya latinin kok keng belakar cengkal mulai bicorong lambak isra bejeng kaki leng katolengan isra cek nyaki ngangkok pakun kaki akedet tukang buri akan tok kaki ngangkok ingat saya akan tok ngangkok roh kaki ingat iya ingat mari marah so engkau tak mampu lek terpaksa engkau nafu apa selamat tinggal selamat jalan wahai istriku iko balang nih balang Bu Masya Allah kan juga aja mun kalaki cek bengal juga aja cek laban bala rogi saya tegeng tikel bersabar biasa permanen hidup kak kok rogi saya malah du malam kok bersabar cerak si laki mun senega Bu rogi boleh hehe kok biasa permainan hidup boleh karo kaki cek tasik ongrod alhamdulillah ini kan nyaman ding bini Bu kadang-kadang si laki rogi bahasa kebingkeng boleh Allah uban hidung udah lagi balang tak balang Allah tinggal Bu likel pasti nak Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad
hadirin mari penega bu datang kompoi lah sebenarnya kia nasi pula tak beceh matau penduduk mira anak matau penduduk mira innalillahi wa inna ilaihi maka bi Allah itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ingat-ingat orang banyak sepada iman kapi ka Gusti Allah qu anfusakum aja gemben kapi dek ka abenti bin kapi pertama abenti bi jaga wa ahlikum bini na jaga anak jaga kompoi jaga mun bisa tatangkeun jaga naron dari apoi nara cek sampai pemasuk apoinan le iwaktona apesa kadin to bu cek pun ulama soal lagi itu pesa terakhir non sampean mak kebatian anak saos nangis tengki nangis tak nangis bu anak kebatian bu nangis tak nangis ini alam dunia kita mana boleh lem gopur le ni kepesan terakhir cek pun ulama ring tua laki senangis bini senangis laki senangis anak senangis bini senangis kento sampai nguncak aing mata dere non Allah ke di magampon lah cek ngojak gede ke cek ngojak gede salah gong seboran ya lamtunya makin bicara binin sampean epekot seboran iki menteri selamat tak tamsil kento kento makin sampean epekot ikan bau pas binin sampean iya ada sabek iya dan sampean bi perampok bi penjahat pas penjahat neku apoy raceng yu bergelu teh binin sampean ya deh sebab ya ada sampean ipe kota ning pas kainan binin sampean itu bud benda jeung semira dek remara kira perasaan gula ben sampean insyaallah stres mak gila insyaallah teh ada ce bini non bikin abuntan lah pong kita sebenarnya ngereng siap sanggup sikapi berangkat di ajunan epon Allah subhanahu